Predsjednički i parlamentarni izbori koje je raspisao Beograd održat će se sutra i na Kosovu i Metohiji. Za izbore je sve spremno. Na Kosmetu će se glasati na 28 lokacija. Biće otvoreno 90 biračkih mesta. Svi upisani birači će moći da iskoriste svoje pravo glasa. Mišljenje meštana Gračanice je podeljeno i uglavnom svi očekuju boljitak. Zapošljenje radnika i mladih osoba da radu. Drugo nema šta. Čekamo se i tih izbora ako dobiju stranke koje misle za narod, uopšte za narod, bez obzira na naciju. Čekamo da će nešto se promijeniti bolje. Ako ne, penzioneri, i nemoćni, i seljaci, i radnici su propali. Ništa naročito. Još gore nego što je bilo. Ništa. Pa će da izlazimo na izbore. Šta očekujete? Ja mogu znati. Možda bit će bolje, da bude bolje penzije za zapošljavanje naroda. Sva biračka mesta će biti otvorena sutra u 7, a zatvorit će se u 20 sati. Brojanje glasova obavit će se van teritorije Kosova i Metohije u Raškoj i Vranju.